Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan ayunis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma tas sikakaradkad kayo adanunen toy nanumo a surat ko. Naawi sakmat a nagsurat tapno innak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. Gapoy tinalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak a bulsek ket in kan kano ti pananglukluko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na, iti likudan ti panagbababae na. Aging gadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy 3rd anniversary, babe. Eunice. Anya ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga ak ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni, apay, nagaduti in order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti Sabali Restaurant. Houston, Eunice. Kayat ko asawan. Put din tante relasyon ta. Anya? Namin ano na daras nga agparparignakan ka. Hanggang agin pupulsak ka. Alan, pangasim. At data dito yung restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tanti maipapan iti day tabanan. Saan? Kahit ko adito'y kun alagpasan ti amin katata. Apa yan, Hana? Anya ti makagapo. Simple lang. Saan kan hayayatan? Awan mo tambo ka nagbasulakan ka. Di mo kumamot aramidan ti kastikan niya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga ramidin dahito kan ka. Yaman niya, Alan. Inuray ko asi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Isosya ko na mismo ti makiwin naspas kan ka. Ag-break tan, Eunice. Sana pangasim. Di mo kumamot aramidan ti kastikan niya. Pakawanan na ko ma. Ngam aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story ta doon. Eunice! Okay ka? Lumugan ka. Tayo tulad kayo di balayo. Oh, Eunice! Papay nagsangsangit ka. Ada ka din napasamakan ka? Vince, ni Alan, in-break na kun. Kastaya. Ala, di ka nagsangit. Sana rin bang asangitam tikas siya klase ti lalaki. Vince, Gusto na. Di ka danag. Adag lang dito iparakan ka. Di ka tupulos panawan. Namnamam ti kadak iti sibay mo iti amin na gundaway. Ikarig dahi tayo, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan, Oh, anya tira ramidem dito eh. mabalin ka kadila kasarita. Awanan ti rumbang pagsaritaan ta pa, Eunice. Alan, mabalin ka di ngagsinublian ta pangasim. Maminano ka di nga ibagakan ka adikan ay ayatan. Sardangan na ko man. Lipaten na kon.
Takas taak matkan ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ay ayatan ka pa ilang ngalan. Eunice, jakon kaya't amasaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagim kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan kan nga ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan dayta? Kasyam kumamot tabagin. Apay. At ka din sa bali ngay ayatam. Wen, adan, iso apang ang asim talipatan naman. Saan la si siyak ti lalaki? Nalabit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Patsyek nga adu ti mas deserving iti panagayat mo. Sige. Nakastati ko na. Ikarigatan kalipatan halan. Katsapay na kuma. Tawan to ti pagbabawyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice! Happy birthday, Bess. Thank you, best. Hi, Vince! Impagmanta na kaumay ka? Siyempre mata. Malipata kaya mo ti special ti best friend ni Eunice. Happy birthday! Agyaman nak, Vince. Ah, ato ti regalo para kan ka. Oh, wow! Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Ah, Bess. Ato'y matirikalo. Thank you, best. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka din adwa? Ah, ay, saan pa eh? Tigat ko sa wen. Agayam kami lang ka ni Eunice. Ah, kunak nobyo kayon. Kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince. At kayo maggaan dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi Nelly, happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly, barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform na ubing kayam ti type mo? Ay, siyempre mata. Abay, ti ko nang kadikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mo na pospol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan ti naramid mo. May turod mo pa ilati agpakita dito eh. Wait. Nika di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito eh. Sikat ti makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kasta tibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Agin inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan. Pwede mo mutan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Kwa, Vince, pasensya ka na. Nawananak matan iti gana sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinaon ti puso kan panunod mo. Vince, San lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At daak dito'y para kan ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Am mo mat bayagan nga ay ayatan ka. San ka di? Vince, Masaksak kita anak man. Numakit kita ka masaksaktan ka gapo ko ni Alan. Lipatam nga minanda dyan lalaki. Siyak langan ti ayatam. Ikarik at di kan tulumdang iti dinag. Di kan to pagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat mauding angas ko.
makabanog mateg malmalam at trabaho dito yung pisina. Ay, makapabisin pa ikitin. Ni, agalasing ko kaya man iti madam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya ti raramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka ha? Sika talaga. Nagtaktak ka manan ako na. Okay lang. Pakaragsakak timang sukon kan mangitulod kan ka. Agyaman nak, Vince. Ayun kayam. Ada surprise akan ka. Anya ngay dayta? Diyan ibagbaga ha. Surprise nga rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnus ko lang dagiti papel iti lamisahan ko. Wow! Talaga mo na sorpresa aki tinaramid mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bannog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pasaganam. Siyempre mo ta. Vince, Ah, amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyamanak, gapo iti kanayon a panangan andingay, kan panang parparagsak mo kanya. awanan nyaman na. Ad-ada pa paragsak ti biyag mo no ayatan na. Saan la na ingkabsatan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince, Si sasagana nga agbalin a panakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin akabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Alan, anya ti raramidom dito'y sango ti balay. Kaya't ka kumakasarita. Maipapanitian niya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di, apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid ko ti Kasjay. Gaputan amiris ko si Kati Ayayatek. Husto nalan, sardengan na kon. Adan nobyo. Pudno nga dan hobyom. Ngem amok asaan mo nga ayayaten. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti pusom. Pag kunaam kumamot talan, Gaputa iso ti marikriknak. Di mo kuman parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pa di ka matagtagal ya. ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Inawagan nak ni Alan. Kinuna na nagkita kayo idi na minsan arabi. Anya, Pudno ka di nagkita kayo. saan mo't nga itinagkita kami? Iso amis mo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso ang nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisinubyan kan kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramidan na amang pilit kan ka. Sapay ko ma, tadi kan makisinsinubyan kan kuana. Vince, Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Gapulakan kuana. Amumot no kasano ti panagayat kan panang ipatagkukan ka. Ay ayatan ka una Eunice. Dahit ako mati ka na yun nalaglagi pam. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Itay pa'y nga out of coverage ha. Sa di nung matatayan na. Ay, madanagan ka. Di man ki dineli ti awagak. Bareng amuna ti ayan ni Eunice.
Hello, Vince. Hello, Nelly. Pasensya ka na na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak. Kwa, ada kami ita dito'y bar. Ah? Dito nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinay-hinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. Alright. Sige, mada. Gusto datan. Abangan mo saan tanto na makasala inton madamdam. Nya kakadianan. Di nagmanlapda na kasta. Kaya't ko pa hindi uminom. Kaya't ko ti makalipat. Kaya't mo lipatan ni Vince. Kasta ka di? Mamumalan. Oray kas jay ti aramid mo kanya. Aklo nagkakpenso. Nga, kita. Ayayatan ka pa lang. Isuro nga, dak dito ay magisin mo bilan ka. Kasano ako makasigurado di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Napunakan ka. Ipatpatay ka unay-unay. Nalaki dito makisin mo bilan ka kanya. Ay, ikari nga, agbalin ako na nasayatan mo biyan. Lipatan mo din na palabas. Kat bang ruita manan. Podno ka ditay taanan. Wan! Iso nga isinamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice? Vince? Planong gayam asublyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti explain mo. Kat naglawag tinangag ko. Vince, Inayat ka iti kastaunay. Nagbalinak anapudnokan ka. Hanggang apay anaaramid mo ti kastoy kanya ka. kuha. Sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, agsubli ka dito eh. Vince! Ay, Vince! bayaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ba't ang nakalan? Kasaritak ni Vince. Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ipatanak! Vince, pangasim! Agsaritat ako, ma. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta pa, Eunice. Nagbalinak atanga. Ngamin, inayat ka pa lang. Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulan dagita, sorry. Manipod ita. Put din tanti relasyon ta. Kat nawaya kayong ka ni Alan. Saan, Vince? Sikat ay ayatag. Patyan na kumamot, please. Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Agpaigid ka! Adalugan na di malikudam! Saan? Vince! Vince! Iha, bawal ka na sumrat dito yung operating room. Boyfriend ko tinaksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan dak na umasidikin ko na. Pasensya ka, Iha. Gam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di nagkumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear. Ay, Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear.
300 joules. Vital sign still negative daw. Time of death. 8:30 p.m. Ma'am, pasensya kayo. Pinarabit niya amin na nakabalan eh. Talaga siguro nga ating dalangan dito itibiyag ti boyfriend yo. Sana po na ito saan, doktor? Makipaglabingit kami, ma'am. Vince, agring ka! Vince! Nalaos ti panagbabawik, gapu iti kasjay nga inaramid ko ka ni Vince. Sakto laeng naamiris ti kinapateg na kanyak, idi napukaw kon daytoy. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Jak metten nakisinnublyanan pay ka ni Alan. Kat ita, agmay saak nga agbibiyag. Single. Adda dagiti gundaway amalaglagip ko ni Vince. Masaysayangan unay. No sa anak laang siguro ang nagbalin ang managing bubukod, nalabit, si bibiyag pa'y ti lalaki ang nagayat kanyak itinapudno. Dahito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Kunada ang nasaysaya at no umiwas, wenno lumiklik ka iti relasyon ngem ti agbalin ka a panakip butas. Kunamet dagiti dadduma, okay laeng ti agbalin amaag maipapan ken ayat. Basta mailaban da ti ayaten ken ipatpateg da iti biag. Ngem ti kinapudno na nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti mangnamna makamet iti awan. Nasaysaya at laengen ti agbiag nga agmaymaysa ngem ti makasakit ka pay itirik na ti padam a tao. Sapay kumata agbalin nga adal daytoy ken kadagiti makangeg. Alakastan pagayam Eunice, ket pagyamanak unay ti ingkapan ng ibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.